položaju učenici se nalaze u koloni jedna iza druge u dubokom čučnju. Na početku muzike ustaje posljednja učenica u koloni i to na 1, 2, sljedeća na 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nakon toga prva i treća učenica rade iskorak u desnu stranu, a druga i četvrta učenica iskorak u lijevu stranu. I 1, 2, vraćaju se u položaj početni 3, 4, zatim promijene stranu i 5, 6 i vrate se 7, 8. Zatim slijedi galop strance na način da prva i treća učenica rade galop strance u desno, a druga i četvrta u lijevo. I to na sljedeći način. I 1, 2, 3, 4. Nakon toga slijedi korak, desna noga naprijed i suprotna lijeva ruka naprijed. 5, 6 i nazad 7, 8. Radimo trčeći oko sebe 1, 2, 3, 4 i pokret koljenima u desnu. 5, 6, 7, 8. Uspon i odručenje 1, 2. Priprema za piruetu 3, 4, pa se pirueta 5, 6 i uspon 7, 8 s odručenjem. Nakon toga učenici stavljaju ruke na struk i formiraju dijagonalu. I 1, 2, 3, 4, 5, 6 i ponovno odruče i stanu u prvu poziciju na 7, 8. Slijedi pa se ravnoteža s uzvučenjem. 1, 2, 3, 4. Prva i treća gimnastičarka u dijagonali spuštaju se 5, 6, 7, 8. Za to vrijeme druga i četvrta rade pokret nogama 5, 6, 7, 8. Slijedi galop i mačji skok preko noge. I galop 2, 3, 4 i 5, 6, 7, 8. Prve dvije gimnastičarke u koloni prime se za ruke i treća i četvrta gimnastičarka u koloni također prime se za ruke i postavljaju drugu ruku na struk. Slijedi provlačenje i 1, 2, 3, 4, 5, 6 i na 7, 8 slijedi uspon s odručenjem i svaka je gimnastičarka okrenuta prema jednoj dijagonali. Nakon toga kreće skok škarce u dijagonalu i 1, 2, 3, 4, ruke se postavljaju na struk, slijedi križni okret 5, 6, 7, 8. Gimnastičarke se približavaju trčećim koracima jedna prema drugoj. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7, 8 prve dvije gimnastičarke stanu raskoračni stav s uzručenjem, a iza njih gimnastičarke se spuste u 7, 8 u duboki čučanj. Nakon toga slijedi provlačenje i 1, 2, 3, 4, ponovno čučanj 5, 6 i svi stanu